Kimamura ya kunyuetho muma kwa ngavana Mutuma atongeria Bamiru bonthe iboneka kwaria na mugambo yumwe no tiwe uringimenya mwaka yumwe nyumene ngavana Mutuma na Mithika Linturi bakaraja Rwina Mauta mwanka inyokinya autitikana kotine siasa cia Meru ichionekete kwithirikia lukabu nene bamwe bachore bagitwika nthu na nthu bawombere nabo bakialukana kwa chore mutugikare na kuthoya siasa cia Meru mwaka yumwe nyuma ya ugaruruku bwa utongeria. Mwaka jumwe juthire kumanga bana wa Meru Mutuma ntwithingiare kunywa muma nyuma ya kawira mwangaza kweberwo obisine wirigiro babainge ba Meru bwari siasa chegene giteke wikora na chethirige kireria indi mwankira thaiji ni mugaru ni untontu kwira kano kachethite na mbere kugwata mwanki na wambere kwithira gichambiria no kawira mwangaza uraugaga no Kamutuma ntwithingia mukunyanira jukia giti kiawe na murango jwa nyuma na akiwa ni wenga bana ura waringirwe kura adachetagia gatigo chetanga bana siasa ne cha mwaka jwa 2027 wonanga bana ongia thuro na kura na kinyakiuga wake thirare rwirone rukaire na thaiji arugurite kiama kiawe ke UMP kire akarungama nakyo. Na kama wewe ni mwanaume sana tukutane kwa debe na kiugetia gakaroroka kagachwa kiawe na bwawe ungene Peter Munyora waringa bana Meru na watakireria ethirage ketha Mutuma kimwira no kagwatirite giti kiu na we mwene siasa ne twitite agakijira mono akimeneria ntwithingia kiuga tuwo kwathana Meru no kakwithira kigatithua ndo chenje Meru eruma atakene kareri thai Meru ni kuami utekone kuami si ndio? Mimi nataka kuja sasa nifanye hiyo kazi. Mtanipea hiyo nafasi? Gabana ntwithingiare kuna no gaguchukumirwa konene kinya wararuguka mauri na gutumiria kakwina mbi ethira kiuga kabarume ni kabarume na kinya we kwithira kiuga kethira rinde bene atirimane na nchambeu ire thagira kiuga baugaga bate o Meru itithire kiathwa. In fact barua kango atirite gite ene Meru be yakugiyukia nthi anto bembe baua gugiukia nthi la lene so bori wa Mutuma no akure 2027 na Meru igakea na nchamba ira nkoro imami na wikio thiketho na cia Meru guteukia mubangania munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi bare gutirimana ngabana ntwithingia mwira ni untu bumite mirige na igembe bobaire ni bakare nthi bachuentaira bono urakura chao chikethira chirika bune kimwe chithikeje kwinyanga indi Mutuma ararega wathibou na kugo mtu nete murengo ne joe bakabane ndebene arari Linturi ari murengo ne muregana thirikari na wento ithinkiare kire thirikari na maguru jojaire toke akwa mwaka twete toshinda na my brother utogona tukathukia nyamu icio nthe ikathuka na itethuka CS Linturi na we one time Mutuma ntwathikia we two time neto manere ndebe tareki kenda mweri wa 8 2020 na ndiri Linturi nyuma ya kagita gaka yerethira gitumire kinya wakethira rinde bene akirujera gite kiu kiongabana na kiama kia DCP. Mimi ombi lenu la kuomba kiti cha ugavana wa Meru, mimi nimesema nikokubali, niko tayari kuungana nanyi kuwatumikia na kukomboa Meru yetu. Na ndendu kuinga ikurukite siasa cha Meru ni chukara toka igochencha mwerekera nyuma ya Linturi kwithira kiumbura no kabatumire kigene ya chiringi milioni 100 kienda bakethira bakeberia kawira mwangazo obisine na kinya nyuma ya kagita gaka yandamene na atongeria regani na thirikari ruamono barethira bakediungira kawira mwangaza kwa wenja na mwena boweru ne Linturi aregekanwa akiuga sore kiri mwangaza na akiuga tayari baritaniria na wengo ge
My good sister Kawira, tutasonga, tutafanya kazi na he, lazima tuokoe ni ntuko inka yake ikorokete aramethekare ntore na mutumanto ithingia bethirite bakionania bo baire gucokaniria migambo mono mutuma akimeneria rintore akiuga niwe waithirie Magunas kagitene kamandamano janjenzi na nande migambo eje nithirite igiokia murutira na yethire gicukuma nto ithingia cheke ala rintore thirite akijokia njara ya watho na siasa nechawe thagira kera mutuma ntuko chawe ni ntareja kwithira karite gite kiu Mutuma ende asiende, Mbonoko ende asiende. Mitheka lentore no ethacia Magunas, mitheka lentore no etheria Magunas. Keripotrande toshewero rea rietwa ni Mutuge Kare.